uJesu Kristu inkosi. Ngizocela kubazalwane babe semfakazi kunibheki ngizosukuma babe sendoda isikhathi esibhekile. Jesu Kristu inkosi. Jesu Kristu inkosi. Ngiyabingelela kwesibili kwabapostoli bangapostoli lebandla lonke lenkosi yethu Jesu Kristu. Igama lami uSindile Ngwamsweli ngisuka eBranchini yaseThungathi yasentabeni endlu kaJehova ngiyabonelelwa. Ngiyambonga kakhulu uNkulunkulu ngoba kuye kwangifikela ngacabanga ukuthi ngesikhathi ngisindiswa uyena owenza ukuthi umndeni wami ungakhathazeki ukuthi sengishiya amadlozi izofa ngoba ngasindiswa ngigula kakhulu isimo sami sasinzima ngaqala ngaya eklinikhi ngaya kudokotela kungekho ukusinda ngase ngicina sengiya kubantu besiZulu ngigquma ngaze ngenza nokucimba kwemvula ngadla amagobongo ngangigula kakhulu kodwa ngasindiswa ngaleso sikhathi ngiyabonga uNkulunkulu ukuthi wabenza ukuthi bengathuki bakwamukele lokho ngiyabonga uNkulunkulu nginobufakazi obukhulu futhi ngibonga uNkulunkulu ngokuthi uwenza umsebenzi empilweni kamamkhulu wami bengisindise ngedwa emndenini kodwa umamkhulu wami kusukela last year unyaka usuzophela kuye wanokukhathazeka ngendodana yakhe waqala ehamba nami enkonzweni eThungathi uJesu Kristu inkosi. Masikhuleka ebusuku ukukhuleka ngayo ukukhuleka nje into eyodwa ngibe nokucabanga ukuthi hayi uma umkhulu ngathi uzofuna ukuthi inkosi imsize la emise eyayishiya kodwa-ke walokhu eqhubeka sasinayo enkonzweni ze-crossover oThungathi wangena futhi nasemkhosini ka-21 days ngaze ngatshela omunye umzalwane ukuthi ayi sengithemba uNkulunkulu mina ngoba umamkhulu ngiyambona ukuthi lento yamadlozi akakayishiyi kahle ubesanokuthi ufuna ukwakha urawundi emzini la begane kona unyeni wakho usashona so befuna ukwakha urawundi efaka abantu abadala kuwona uqala umkhosi ka-21 days uthi usazokwenza lokho kodwa ngomusa kaNkulunkulu uqede umkhosi inkosi isibambulelile ukuthi kahle kahle amadlozi akusibona abantu bakithi abangasekho ngiyangimangale ngijabule kakhulu ngoba sekuyena-ke engiye ngimuze sexoxela uma sekuyena ososhumayeza uma khona ngelinye ilanga waxoxela uma ukuthi uhlangane nesihlobo sasekhaya sithi siphuphe ubaba wakhe omkhulu ethi ufuna ukwenzela itiye ngiyacabanga into kanjalo uthi wathula wangazi ukuthi athini ngoba akazi yena phela ukuthi akasakholelwa kulezo zinto lezo wamtshela uma ukuthi kahle kahle abantu abavele emaphupheni akusibona abantu bakithi kodwa usathane oveza ayifihle ngabo ngamangala kakhulu bazalwane ngajabula ngambonga uNkulunkulu ungenile emkhosini ka-21 days wangena naku-14 days uNkulunkulu inkosi uqalile umsebenzi empilweni yakhe futhi ngiyakholwa ukuthi izowufeza ngiyabonga kakhulu Jesu Kristu.